профессор тоҷиддин мардонӣ барои ман яке аз шахсиятҳои бисёр муҳтарам аст. ҳам аз нуқтаи назари дӯстӣ, ҳам аз нуқтаи назари як шахсияти баркамол, шахсияти баркамоли сиёсӣ, фарҳангӣ ва барои мо аз ҳама муҳимтараш илмӣ. корҳое ки тоҷиддин мардонӣ дар риштаҳои арабшиносӣ, шарқшиносӣ, адабиёт, шеъри араб, шеъри тоҷик, муносибати шеъри тоҷик ба забони арабу дар ҷаҳони араб кардааст, инҳо аслан собиқа надоранд ва заминаи собиқа надоштанаш ин аст ки он қудратҳое ки дар шахсияти тоҷиддин мардонӣ ҷамъ омаданд бисёр ба ҳайси нодиру қавӣ ҷамъ омадананд. яъне пеш аз ҳама завқи зиндаи забони тоҷикӣ ва завқи зиндаи забони арабӣ ва завқи зиндаи забони русу ва инҳо ва забони англисӣ ҳам. барои миллати мо тарғиби адабиёти тоҷик дар ҷаҳони араб ва дар ҷаҳоне ки забони русӣ мехонад бисёр хизмати арзандаи баланд аст. ва як қисмати бисёр муҳиме ки барои ман бисёр ман аҳамияти баҳои баланд медиҳам ин аст ки бузургони мо ки ба забони арабӣ эҷод кардаанд. инҳоро гӯё ки агар фарз кардем ки як ба ҳайси як мусофирҳое бошанд ки дар мусофирати намедонам муваққатӣ ё ки доимӣ афтидагӣ бошад, инҳоро гӯё ки тоҷиддин мардонӣ ба ватан овардааст, барои мардуми тоҷик ошно кардааст. ва ҳатман вақте мо дар бораи профессор тоҷиддин мардонӣ суҳбат мекунем, ҳатман хизмати ӯро дар барқарор кардани ҳукумати конститутсионӣ, хизматашро дар давраҳои бисёр рӯзгори шадиди миллати мо, давлати мо қайд кардан мазкур аст ки дар ин даврон ба сифати муовини вазири корҳои хориҷии тоҷикистон, ба сифати сафири фавқулодаи давлати мо дар чанд давлатҳои дӯсту бародари мо хизмат кард ва сиёсати ваҳдат, сиёсати сулҳ, сиёсати тарғибу парокандаву густурда кардани маданияти тоҷикро ҳамеша бо сари баланд иҷро кардааст, чунки салоҳият дорад. як сафире ки салоҳияти илмии дараҷаи профессор дорад, шумо тасаввур кунед ки чӣ кор карда метавонад. ман азбаски фурсати кӯтоҳ дорам, як коре ки ҳамроҳи тоҷиддин мардонӣ кардам, аминро мехоҳам барои бинандаҳо, барои ҳамагон бирасонам ки дар назари ман бисёр муҳим аст. қиссаи хел аст ки соли 1980 ҷашни бузургвор шайху раис Абу Али ибн Сино буд ва дар ин миён чандин корҳоро анҷом додан дар кор буд. аз он ҷумла китоби бигӯем ҷамъбастии шайху раис Абу Али ибн Сино ки ишорот ва танбеҳот ном дорад.
ва ин китоб аз китобҳои дигаршон фарқи зиёд дорад аз чанд ҷиҳат ки ҷои суҳбати онҳо нест. ва ин китобро равоншод муҳаммад осимӣ ки бисёр ватандӯст, миллатдӯст, бисёр роҳбари оқилу донову тавоно буд. агар саҳв накунам 6 сол пештар аз ҷашн ба яке аз бузургони он давраи шӯравӣ барои тарҷима дода будааст ва ҳаққи хизматшам пардохт кардагӣ будааст пешакӣ. ин бузургвор ҳамагӣ 3-4 моҳ пештар аз ҷашн, аз тайёриҳои асосӣ ба ҷашн ин душанбе омад. он одам дар Москав зиндагӣ мекард. он олими шарқшинос омад ва ин китобро баргардон. гуфт ки ман ин корро наметавонам кардан. баъд аз он ин китобро ба номи каса намегӯям, лекин номи профессор Хромовро ҳатман ёдовар мешавад, чунки бисёр рафтони мардона карданд он кас. вақте ба он кас супордам, он кас ин китобро гирифтанду ҳамагӣ ба гумонам ҳудуди 2 моҳ нигоҳ доштанду баргардондан, гуфтанд ки ман ин корро намекунам. як маҷлис буд, ҳама дар ташвиш, ин нашуд, ин нашуд, ин нашуд. аз ин маҷлис биромадем. ман ҳамин албатта давраи ҷавонимон буд. ғурури ҷавонӣ ҳам шояд қавитар будааст. ғурури миллӣ ҳамонам ҳамвақт ҷӯш мезадааст ки вақте аз маҷлис биромадем, ман ба устод академик Диноршоев гуфтам ки ин китобро ман тарҷима мекунам. ҳоле вақте андеша мекунам, ба гумонам ки Мусо Диноршоев ҳатто хуб ҳам нафаҳмид ки ман чӣ мегӯям, чун ташвиш зиёд буд. як каме хел гуфтанд ки майлаш тарҷима кун. як 10 саҳифа тарҷима кун, биёр бибинем. ман ба ғайр аз ин корҳо зиёд доштем дар ин комитети омодагиву ин ҷашн, омодагии ҷашн, чандин корҳои дигар доштем. дар баробари ҳамаи ҳамино ман нишастаму қисми аввал ки мантиқ аст, ин қисмро аз забони форсӣ ба русӣ тарҷима кардам. баъд вақте ки ба мақсади таҳрир мехондам, аз дилам гузашт ки ин китоба ин бузургвор ба забони арабӣ навиштааст. як вақте нашавад ки гӯянд ки ин миллати тоҷик даъвои сино мекунад. нахуд дар байни мардуми тоҷик як одаме пайдо нашуд ки аз асли арабӣ натарҷима кунад. қисса кӯтоҳ омадам ба сари Тоҷиддин Мардонӣ ки он вақт профессор набуд. ва ин ҳам як вазъияте дар саргузашти Тоҷиддин буд ки бояд бар хориҷа барои кори ҷиддӣ мерафт. даводаву кашмакаши зиёд. албатта вақте ман гуфтам ки корро ҳамроҳ мекунем, розӣ нашуданд. хулоса ман дар ёдам нест ки ба кадом далелҳову ба кадом санадҳои ғурури миллиро бедор кардан, намедонам чизҳои ин дӯсти азизро маҷбур кардам. мо баргашта шиштем ва аз аввали китоб бозтар кардем аз забони арабӣ. ман забони арабӣ нахондам. забони арабӣ барои иҷрои кори номзадии худам чӣ қадаре ки барои мавзӯъҳое ки барои ман зарур аст, ин қадар то он даврае ки ман дар назар дорам медонистам. ва ин кор аслан ба зиммаи Тоҷиддин буд. ва албатта он чизҳое ки ба ихтисоси мо вобаста аст ва дигар.
ما به گمانم 2 ماه شب و روز ششتیم در این اکادمی میشتیم، میرفتیم در قشلاق در خانه ما. اونجا شرایطمون بهتر بود، گاه با شکن در بالای کورپاشه گاهی نشسته، اما در اکادمی این همه هرگز فراموش نمیکنم. به درجه رسید که نه من نه تاج‌الدین در کرسی نشسته نمیتوانستیم. ما در کرسی سر زانو میشتیم و این روشکایی که حاضر نرم شدن نوشتن آنها و این نوشتن ها دست از اون سخت بودن. امین روشکا اون وقت و امین دست تاج‌الدین مردانی 3 انگشتش ورم کرد و این خیلی نوشتن نمیتونست. این امین با یک عذاب ما این چیز رو خلاصه که اکنون که فکر میکنم حقیقتا میبخشیم بچه های خوب بوده که ما کار انجام دادیم. بعد از این استاد نورشاهی کار تحریر کردن و وقتی که ما در جلدی که در جهان مشهور است، این ما در مسکو چاپ کردیم به زبان روسی، آثار منتخب فلسفی ابو علی ابن سینا. این کتاب در اینجا وارد است، قسم اساسی همین کتاب است، اشارات و تنبیهات. وقتی که مسکو بودیم و وقتی که در نشریات نوکا این کار تحریر میکردن، با گفت خلق جان من در لرزه بود. تاج‌الدین الکی در عربستان بود. من از اون روی کاری که باید برای آمادگی جشن میکنم در مسکو بودم و وقتی که در اون متخصصای نشریات نوکا، یکی از نشریات های آبرومندترین جهان در جهان علم است تا امروز، اون دوره بسیار آبرومنده، جان من در لرزه بود که ترجمه ما رو چی میگفته باشم. اونجا ترجمه استاد بهاءالدین است، خدا رحمت کند، و ترجمه ما و چند ترجمه دیگر هم هستم. و پیشتر از اون که با شما روبرو شدم، در یادم آمد که مدیر شعبه که همراه ما کار میکرد کندکوف نام دارد. کندکوف اگر شما کتاب لغت منطق دیده باشید، قدر کتاب بزرگ است لغت منطق، مؤلفی از همین کتاب منطق لیف ایوانویچ کندکوف که 14 سال مدیر شعبه پروپاگاندای استالین کار کرده است، همراه استالین، و بسیار صحبت‌های خوب میکرد. وقتی اینها خواندن، من که گوش با قبار هستم که چی میگویند درباره ترجمه ما. خواندن میگذارن خراشا میگن، من جانم دمید به اصطلاح خلق. آرام شدم و این کتاب در مسکو چاپ شد، در اینجا چاپ شد و چندین دفعه دیگر اون مردمی که با نشر کتاب در مسکو مشغول هستند در دیگر جاها این را ترجمه میکنند، استفاده میبرند، فایدهش هم میبینند، فایده مالی و فایده معنوی و دیگر ما چیکار کردن نمیتونیم، از دست ما رفته است. اما هرگاه که من با تاج‌الدین روبرو میشم، اون روزگار به یاد من می آید، دل من روشن می شود از بودن تاج‌الدین مردانی در بین دوستانم. دلم روشن می شود و از هستی پروفسور تاج‌الدین مردانی در فرهنگ، مدنیت، سیاست، علمی ملتم، دولتم، وطنم فخر میکنم.